In manu siya inisabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin kaya tanom hatampatin, imaangan-angan, bang sadya siya dihilan pawakto sin Allah Ta'ala, sumujud, magbalik, sumambahayang, misanda kuman 2 rakaat. Misanda kuman 2 rakaat. Pakitabaytaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamano siya amun timaykod na ring hadunya, in 2 rakaat, hawpo-hawpo. Amo in pahil-pahil simmano siya, giyakaan-gaan simmano siya. Ang waktu mano siya bang hat na sunnat, asal dalong ni sunnat na. Asal dalong ni fardo, ubos na kita. Mayin kaning sunnat yaon amunaon, in manupaki, sin kulang kabus ni hadlaw ka na. Bang aun mga sambahayang farb, kaya tinggalan niya, wala niya na sambahayang. Lawakan, dahin haamu in ammal ibadat niya, sunnat niya. Bang aun niya tukawakan mga ammal ibadat niya, sambayang niya sunnah. Habay ta singkaywanan in kapituan sambahayang sunnat, timbang hambuok fardo in katapalan ni. Na in 2 rakaat gaan-gaan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamano siya, yaon halom simpakubulan, ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum, labiin baya niya, iban halga niya, hamano siya, yaon na halom simpakubulan, labin halga niya ring sin, amuin dunya, linghup dunyay ni iban sin loon niya. Allahu Akbar. Mga umat Islam, tod ka mo sin angan-angan niya. Bang sadya siya buhiun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tukutan siya sin Allah ta'ala. Tanto tuod di siya. Magupas sin wakto. Tumunay siya sambahaya. Inyaon halom sin pakubulan mga umat Islam. Bang tasadya riyungog. In silawak sin mga manusya iyo. Bang sadya piyabis siya rin halom sin pakubulan niya. Tanto tuod. Yung kabayaan nila, isanda kuman 2 rakaat, makakanap pa sing karayawan nila, makagamgam kanila, tanto tuod, mabaya sila sumujud pa Allah Ta'ala.